Hello, mi pite ho na bonuvin kahin lim kinuven sele tu ni ahi IAIMS kahung kijen dan ting le bon mero transplant kahin kibol ho hi cho chu kahin saying ahi in amasa video achun tu lai kakiman cha adan hi lovale source of income ipikane ham hi cho chu kahin say di ahi kati ahi in ahi wangin la tu la chu ni si a hospital ka chi a ahi le hi cho chu kahin bol man tapo in aban lang ting le kahin bol di tantin chuting le hi chi channel a dinga hi ama sapen na hi a hi le long sit ta in share like subscribe chuting le comment ne hin bol in lang aban video ho na mo jing na ding in zong notification bell na hin ne hin on pi ding in kahin te me kay hi March date 14 2023 a chu AIIMS kijen dinga hi imfala pana uti ho to kana chi u hi in kay ka chi a chu thulela ho aboina I lo in chi le vale na a boina ha sat na ti ho chi ma cha kana to po in nom te in imfala pana kana ki pat da over Delhi mun hi kana zu no hi in kabang phatna chu ahi a hele AIIMS ka kijen dinga zong hin amuna chuting le hi chilanga hlun na ding ahi in ei boy pi ding ti ho hi u ti ho ki tho pi ding mi tam pita kanein ama ho zalin zong pathin ka thang vain kay AIIMS khong kijen pan hi date 14 ka chiu ahi in AIIMS ka kijen pan hi 17 khong kijen pan ahi in kachi ma sat pian ni wa hi doctor ho to ga akimu ti dan chu introduction ti ho mai tabang hi chinat na kani a hi lowale in langa hi chu ase ye ti ho tabang mai bo chu I khat na lai hin adang ima cha chu ne ki bol nai bu in hi cha chu ama ho in advice so hin pi uti de hin na transplant hi nang hon jong gang chala ding na de diu ka ta sanin ke hon jong agan na thei pena ka bol pi diu ya devin doctor pa chun head pa chun priority ka pi de he nanga hi ama salanga list bone marrow transplant ki bol ding hi ta hu a list ku tam pi ta uma hi a list dung zu ya chu chi ji a hin hi la kya chu priority ka pi de bulanga te so reserve ho hu so ting le ka bol pi pai din na he 18 hiti dinga chu ko mu te so bone marrow biopsy a hin CBC ti adang ho chu te so chu ka hin boluwa hi le in langa aplastic anemia dinga anagin mo chu chu hitalovin bone marrow function hi 70 to 80% a function a hong ki se phana chun doctor ho hin ama a hi bone marrow thasam hi de he aplastic anemia hi poi ati win cha chu lo ho e hin pi wa lo wa zen dinga a hin se yo ke hon kan gelo wa chu hi a hi le gangchala bone marrow hi transplant ho ha ki bol do a hi le aban treatment ho hi all ola in langa chi the hi zong le ati dinga hi kana gelo a hi ahi wangin la lowa all ola zen tho de he ati phanuwa chu kyo yang chu hiti dinga chun ka kinuvin vitamin B12 injection hi APO hin ni khana hi ni ve zinka ni la hi ki kap de hi chi ka hung chi lo ka hin man pan hapta kha zawa hi te so ka tha bolwa hi le thil zo si hi a normal tabang in a hung umin platelet ho a hi in HB ho a hi a bol hi normal ra hung ta hi chi zawa hi doctor ho zong hin vitamin B12 avat ji a chu athi san zo si hi ni mai hi de lo hi akitu pi in a man kha lo zi wa chu hi de he ati uvin chi zo wa chun transplanting ti ho chu anga uvin check up zong hi after 1 month a dinga a hin go pi uvin chi zo wa chu ki ho zong hi in lang ki le ding ti ho chu ka hin sei wa hi le in lang thu boi to hong ki tu ta in hi chi phana chu in langa zong ki hong do the te lo aban check up ka chi a hi CBC te so ka bolova ka chi wa hi le thil zo si hi ananim thakita in platelet ho zong masanga anim ngai bangin ananim in HB ho a hin thil zo si ta chu ananim la phana chu doctor ho hin vitamin B12 injection cho tha in AP kinuvin hap ta khan ho ma kaman kinin chi lo so a hi wangin la avela ka chi wa ang chu thil chu ima cha improvement of mo ta hi na hi la doctor ho hin MDS a hi ativin kana na ti ho chu ama sa video langa chu ka hin kana se a hi ta in chu velin hin se da tang ka tin chi chu a hi in
transplant kibol lova le option dang tapui lova zendam the ahipui ati phanuwa chu transplant dinga chu kat atha a khong ki gun kin ho hin ke kawang phatna khat cha hi le bone marrow transplant kibol na dinga hi akimet spi hi kya hi kanau pa hin kha vectors ka boluwa hi le ka unu ke chunga nu to kanau pa hi ka bol masat pe no hi amani se hi ates bol man ho chu atam wal ja chu mini se kana bol masat nu le wang phat pin kanau pa to hong ki to pha na chu amma dinga chu kanangan si o hin doctor ho se na chu mi u cha som lang hi zong le awang si ho ko ki to pi lo o ume ti ho se win hi la ke chu ka wang phat na chu ama sa pe na ka bol wa chu anaki tu pa yin abana chu te so yong chu tha bol ta lovin in langa test ka bol now report ho chu ka be so wale am ho yong anu mu min ka na pa chu donor ding in hita chun am hon zo ko yu win file ho asim pi win chi zo wa hin doctor ho hin li si tampi to ma hin nanga he priority ka pi deu he to he bed hong on ting le nang kan ko di ta tivin on ko department a ka ki ven hin on ko a hi bone marrow transplant ki bol hi room ko bo a hin room ko ayong hi room khana hi mi khat bo ki a hin chi hi ke ko hi zong le hi lo wale midang hiong le anim pe na hi khat hi ki su ke hin khat zo wa pat tam zo hi lo wale anim pe na chu khat chu hi jing ji a hin ke transplant bol dinga hin sei pe nu wa chun be nu chu kha cha no on po in doctor ho hin ben on ting len ka hin ko do hi ta ready san vin a hin ti vin kyo yong cha chu thil zo si ready san ka ko yu vin a hi le July date 20 a hi hin ko vin ka chi wa hi le chi ni a chi do ding te chu ipitiam khat boina khat na nei ji wa chu jing zo le hi di ta ye jing zo le hong vin ati ki nu vin date 21 ni a chu ka chi o hin July 21 na ka ki admit a hin ka ki admit wanga chun ima cha process ho aban chal ding ki ho cho nai pu in date 21 na ka ki admit na le 22 23 cho cho ka ding dan ti le asunga ki man cha ding dan chu ho rule ho chu a sei bi movin ke ya treatment ho chu ima cha ki pan nai pun asunga hi room sunga hi mi khanin ei pia hi le pam langa hi mi 24 hours a ong ding khat hi ngai a hin a pam langa pen to asunga pen chu kimutu ta ga ki pi tu thilho ga ki pi tu tai lowa chu adang chu ki tong kha to theilo a hin bu ho ahong tho wa hiong le bek adan dana kho hin sim dio asung pen chu ken ka kil ale adang si am hon a ki pu le dio hitia ho hin ti sei dham bone marrow transplant aki bol ting le chun nat na ho chu chu be ding a hi je chun a cell zo siu a hin tha diu a tha hin het ding a hi je a ho nat na ho chu be de hi za chu a pam langa mi ho to ki to kha sa lo uti de hi jingin ke a chu ke chunga nu to ka a hi in asunga chu pam langa chun uti ho akitha azi win a chu lo hi che awa ni ati le am ho na gala azi do a hi lo wale chi test boarding a me patient nu to na chi dio he te ale am ho chun ei pu yu hi te a chu a hin ka de 21 a ka ke mina hi le 24 ni a chu central line ho ebu piwin central line ho abu zo wa hi treatment ho chu aban chu a hin pat be mo a hin chi central line abu chu iti sei dham lai ekhot ethazung dunga kenula ho ekibu ho hi cho khial dinga hu lo kap na ding thisan ga ala na ding ti ho a ko hin hichilai dona hi abu a hi central line chu hichilai dunga hi abu wa chuting le zilko so ekibu a hi le hun amu hu khat bo a hi chi central line abol chu amu hi thumlang a hi khat ve ya hi lo hi za thum cheng eki khai na yong ma hin cho cho bona khat ve khaya ki khai thein na ding ti da na cho cho bol a hin central line ka ki bu in azinga cho
ni khana hi tui hi alhom pe na liter thum le li ki ka hi ka don te te ngai chiting le coconut water 60 mana atheineu ki chu ji pa ko hi chi hu ni khana hi thum bom thum jingka sun ni hla hi ka don te te ngai hi cho chu ka bol do chu sei pi win that 26 pana chu kemo e khai pi win kemo hu za tampi ma hin ke ka ki khai chu busal max 60 mg a hin hi chu hu do som ka ki khain ke ka wang phat ki na kha cha hele chemotherapy achi sunga hi mi ho hun symptoms za ne nei ji ve ativin doctor ho chan e kho a hi lovale lu so lungwai ti ho mi hin za a he ji ativin ke chun cho chu chemo ka ki khai sunga chu ima cha ka he pu in anle tu ho yong ta chu ka ne yong ka ne mo pu in ima cha a effect ima cha lo ti de hi in ka ki khai sunga chu chizawin date 31 ni ahi donor pa a sel so hi alla uvin ating le date 1 ni ahi august date 1 ahi transplant ki bol ahin transplant ki bol dan hi mi tampi da in he num diu kata san chiting le keima message so a hilawale call ho ai hin dong yong atam mo mongin so di ko ma chu a bona dinga ka hin sei de hin bone marrow transplant ki chu hi hala transplant azau da chu mi ho ga gel la hi kidney transplant ho ta banga hu operation ho ki bol ding hi lowale surgery time ma thil ki bol di dan agel jibin cho chu hi puin I ma cha surgery ki bol hi lowale eta asa thil neu chakhan ki at pop na yong I ma cha puin hichilaya central line atu uwa chu blood transfusion ta bang mai ko hi bovin ta thisan ki khai banga hu a khai ding wa hi le ni khat wal hi lu ding a pha chu a tam lut wal di ja chu syringe 50 ml ho a hu ta lo ho ga ki kap lut banga hu lai central line a pa na chu a kap lut tho a hin transplant a bolding ni wa hi doctor hi mi tam pita hung ma sa hin chi zo wa hin nurse ho hin tree khana hi lo hi za tam pita hi hin choi du no kyong transplant ho chu ima cha khe khana hi lo hi za chu mi doctor hon ase ya hi le aki at na diong ima cha poi ki cha na diong ima cha poi tho ase ji wang wa chun ka ki a chen lo ho in kam ki diu ham hi lo wale I pe bol de ham ti chu ke hin nurse nu ko ma he ka do yin hen mem bone marrow transplant ati chu itabang hi ham hi lo wale anna dem ipi ati dem ai lo wale bone marrow biopsy test ka ki bol ta bang banga chu anna dem ti hoi ka do yin nurse nu hin ima cha ati poi thisan ne ki khai ta bang hi di a hin hi wanga hi ta cha bol le a saudi ji a chu amo hin I te bol du ham ke yong amun chenin ka kha hi in ka he poi ati kinin cha ju ka tha ki chat ki lo ho chu ka vet le atam wal ja chu ka mo ki chat yingin cha hi transplant ki bol di ko na hi doctor hi mi nga lang hi hungo ama sanga hi ki golo abana hi mi ni hi hung lut ke chun mi tam pita hung pha nu wa chu ka ki chachi ase yeng kalung thima chu taun chu ka ki man yeng hi tan ka ki chawala chizo wa hi doctor khan hi hung lu na ama hi christian hi di ham wang chu ka he pu in hi ta he ka ko ma hung se hen christian te hin taun na ni ki man je hulam nang yong na lung thimin hoi ten taun na ki manin atin ken yong hinge sar ka tila ka ko ma chun adin kin cha hi transplant bol di nu cha hung lu nen ke ga agela chu lo ho e ka ma sat diu thil ho a bol diu ipi a bol diu ham ka ti a hele na ready tam atin kyo hinge ka ti ala ipi lo ham khan hi reaction ho chi lo na di ti di dan ne cho khan he ka mo chi zo wa hi donor pa cells cho syringe 50 ml ho khana an la akap lut chi akap lut na chu a reaction hung chi de hin ka hai but lo ka hai but ta lo pau de ka tiong le ka o su ta lo ati pha na chu transplant bol nu doctor nu chu ka kom lai ta ding hi za chu ta he asang khol ko mong hi ka tu a he la mai ong hi nin ipita ham aten ke yong ako ko ma chu ol cha ka hai but ta he ka ti a he la chi zo wa chun ta cells akap lut chu anga in
lo khan hi kap lu nin chi zo wa hi doctor dang ho chun deep breath ball in atiwin hita chu deep breath ei ball so ama ho ki ho na ka ga za chu doctor khan hin khan nu ko ma cha oxygen ka tu pi dam pi ti dam atia hele oxygen ho yang tam ta an choi lu nu wa ko ma chu room sung chu dim mi nga hin thil akoi ho cha khat nu chen ei dangin na hai ipiti tam nom do ma matile kyong ka hai nop dom pha na cha ima cha ti tapoye ka hai anom tai ka ti hele doctor pa ko ma chen ima cha bo ngai tapoye chamin hung phata te tin ta chu chom kha se ko mo ka hai ho hung no mai ma cha ti lo pha na cha phata ya ka ti le cha cha continue ke hin sel so an kap lu zo wa chen aki chai tai ti le ke chu ka lung dong hita achom dilam yong chu ka gia pha lo ja chu ka lung dong wal mem ki chai tam ka tile hinge atin ama chen best of luck atin cha cha kyong thank you mem ka tile chi chu hinge amani apo do hona hi le chi se se chu hinge anunga ka ge la hi le ka ki cha ta chun ima cha a hi lo dan jang ai wanga ke chu pathin phathei bo hin ten pathin lu sit na za yong hin ten ke ima cha ka ti lo wanga chu midang ho chu transplant ki bol pe na a che do a hi lo hale alu tha ti ho hu tam tho hi di dan hin transplant ki bol ni a chu ke yong ima cha ai ni asa po bin empty sto manga a bol o hin transplant ga ki bol atiale mi ho ga gela ki an ho chu pon hi chi bo chu a hi singin adang ima cha ga agel ko na a hi lo wale aboi ti ho chu transplant ka ki bol sunga chu ka tu pu in hi chi chu hi singin transplant ka ki bol zo wa hi ka unu hi transplant ki bol sunga mun choma asol pamla asol to chu ka ko ma hung mong mong talo phone bol de tile phone chu freeze chunga akoi ji wa chu phone ki bol thei ki lo ka phone ka kila pha lo ja cha ta hai ka jing a hung dem ka diong le hung mong mong ki lo chi zo ha nurse ka hung lu ni tin mem ka unu nin ko pe ka tila ama zo cha nui za da nan cha henge aten ba na chu ka unu aga ko ven a hung lu na chu transplant wall chu ipi dam ka tila hiti ti he te ho chu ka ga se ma ko ma yong chu ama yong chu nu ka den hiti a hi dilam yong chu ka he e ge la chu ga I khat dam ti ho chu ga serious thim dinga chu ga ki ge a hi operation ho time ho hi chi di ho a chu ma yong chun an ge hi chu transplant aki bol dan chom cha ka se cho hin chi zo wa transplant ka kemo khong ki khaya pan hap ta kha zo ho a chu kemo a reaction ti dam effect ho chu hung ki pan a hin ka kam ho hi apum pi a hi hung pat ima cha ka ne a thailo doctor ho hin lo tam pi ta man diong e za da win am hon lo ap se u chu ka man the hen ati lo wale e oi anat yong le paracetamol e ni so elu chang na yong le paracetamol bo ini so ka kyang akhami etiong le paracetamol bo chi se cho hi ngin transplant ka ki bol sunga wang chu lo ka tam ne in tu langa ka ga dinga ka ga se hen chi ka kam ahung pa na chu lox to gurifil to soda ko hi cho thum pu glass to hon ho ki khat tui to hun cho thum chu ka hal ji a ka kam chu ni khana hi thum ve ka ki tho ji a hen ji e kam chu e ki khu lo wa hi le chun a pan ho chu hung na si the he ati je wa chu kyong chun cho chu hoi ta in ka bol lin ama ho sei dung ju ya chu ka bol ji zong hin den ating la kya chu ka kam pan ho chu serious po in mi adang ho kol ho adang ho a chu akam aha pat wal ja tui cha yong don thailo yong atame ati ji in adang doctor honar so chen ke chu pathin long sin in ma cha ka ti po ni cho cho bu zong gum pa yong ko kan ne thei tho tho bin a hi wangina ka kam ho apa na ka lol ho anat ja chu eval ting le hun aha ja chu nam ho hin protein powder ho ko e khai pi tho ji o hin hi chi ka ki khai sunga chu chiong chu I khai lo yong le chun hi the en hi wang do dor pa chun ken the a nani asanga atia hi cho chu khai dinga hin se hin ka ki khai hu pung gu sung a hi lo wale pung som sung ki khai cheng ji hin tui ho eni edon lo wa bu ho eni lo yong le ima cha boi te lo hin chi ki khai chu chi chu khana hi tain aban ting le ke mo ka ki khai zo hap ta kha zo wa chu ka sam yong hung pul pan hi tain
hita hi ega ato kha ai le ahung pul ji chu ke hin ka gya la hi aha pul na alowa hi ti hi ahi hi zinga ahi le chun ke chu in echi do lang tin le hoi ten kitan in tin esam yang chu ga ake koi tu men ti chu ke gya la hin ahi wanga hab da kha zo ho a chu kasam chu hita hi ega athama yong le alom loma hung pul jing ta sampon eti yong la hi thailo pha na chu ka unu to ikhan asunga doctor ho ko ma sam chilaya he kitan thei ham ka ti honle hinge ne kitan thei o he doctor ho yong chun aha pul ha ka chu na tan pi do le na wa he ati uin hi cha chu ke ni hospital sunga chu kasam ka tan kin honen he je kasam ka tan hon video chu ka ne hen chau khat ga beute chia kasam pul hi kemo ka ki khai zo hapta khat zowa ahung pul pan chu hi in doctor ho hin asam hi ahung ha pul masangin tan thla pi uvin te hi ka unu ko ma hi ase yu a hi in a hi wangin la ahung pul pana hi neu wa bo apul ja hi ke hin kalung gela hi chikala pul loading danin kan gelin ahung pul chai ji ho jong hu hita hi thema hi pula apul chai danin kan gelin ati ja chun ka unu ko ma hin kasam hi doctor hon tan di ti zong leo hi thein nei koi pin lang in echi do atingu le bo nei tan pin khati ale ama zong hin kalung mon na dinga chun he nge itan lo du he atin a hi wangin la a jing langa hi ahung ha pulwal pha na hin tan loading ti chu a hi thei tapu in hita hi samthi a epo ti lowa zong hi ega ato kha mai maya yong hu pul jing a hita in ati pha na hin ka unu he ato nin hlong thi ho gen thei wal diu ta ye tan ta ti atin cha hlong thi ho ati hi ke ni ka na room hon hi ke nin ka su thing hon lo mi chu min hong su thing ji a hin ni khana hi thum ve ho hong su thing ji o hin jing ka su ni hla ti a ho ahung su thing thu jiu ati za cham to na cham ho ding chu gel ha ati a ga ase a hin a hi wangin la ke kanom pu in etan lo de ka ti te na lai jing a hin hi cha hin ka uin apul wal ta ye etan thla lo wale doctor hon jong ei pho the yo he ama sanga pat tan ding ana sei ju wa chun atin hi cha chun kong ko hung ki gel la in tan di chu cha kasam kahin tanu wa he khat hi atan nu hi ke chunga chet nu ka umpi nu cha hi khat hi u te ho amuna na to ho a hi ama an kha hi ke yong ka wam phama ma jing in aji chu kaboi na ho thil dang ho a jong hi ama hin e ki thu pi ji a hin doctor ho ko ma thil sei ding a hi lo wale thil a boy zo si a hi ama hin ken bol nang e ti ja ama hin e bol pi ji a hin ama chunga jong ka ki pa ma jing in kasam katanu wa hi ke hi kalunga hi thudang talo hi chi se hi kasam ka kitan zo ting le min ipite hin mudem ti ho se hi kalunga hi ka gel jing a hi ta in a hi wangin la amani hin ka ki pa na ding kanui na ding cho he ase ing ji hona ei nui sa ing ji hona hin ei lungi man sa hon pu in eile ei hi kitil kho jing de ti ho he amani jong ei til kho jing hon ei yong chun ki hai lo a in ki he a in a hi wangin I chi seidam eta asa chung ta ki tu he je chun ha ka sama ma jing in ka sam khol di ho yong hi ke hin kan he pha ki lo ama hin plastic ho e ga hol pi a ka sam ho hi e khol pi hin khunung ting le na hin mu a le na lung healthy a hi chu a hi lo wale na ki koi nom lo wa a hi zong le nangin cancer patient adang ho dinga khu donate na bol thei a he na sam hi zang zong azangin a hoi yong a hoi atin e koi sen kenyong ka ki koi a hin cha ka sam ka hin tanuwa hi thusima aga ke zaji ho a hi lo wale film dunga ki mu ho ti lo wa hu ana ki he khalo a hi in kata asa chung ta kong to phanin ha ka sama ma jing in ke se loving cancer patient adang ho a hi in chutengle family members on jong aha adidan chu he diu kata sanin aha ka se eti a chu pai thei hile koi ma chan ki kila alo de hin a hi wangin la emergency pathin thil gon a hin hi cha ka sam ahung
kahin hi tol chai wa hi video ni khat la adiong kana no ji lo hin a hi wangin la ko hingu thim thima hi video hi eina la apizia eina koi pi zia hin cho chu tu a hi ken jong ka ga le ve na hi le kalung a hel ji in lim ho a hi in video ho a hi in ka ga le ve ji a hi le idam ke yong kitil khon a ka nei ji a hin in ja chu koi tabang hit adam mo ho in innovate kho wa hi le ke hin mi pi mu dinga ka hin bol a in mi pi mu dinga bol ngam lo zong yum diu hin i zong le is the inat now hi is a chat pi lo diu chu ka hin team nom na hi in hi cha hi kasam katan thla hon ho chu ka khol tu tu a hi in hi te hi katin tu to a ki tu lo ho chu katin to a ka koi tu min tu gya hi ka ki koi tu chet na line na chuting le kalu chunga abe be a avom ho hu dang ho tin ho a hi pu in kasam katan hon a apul thalo a den ho chu a hi in a hi wangila hi cho jong hi khununga chu hungpul tho tho a hi na te ai kasam chu katin tu tu hi hi ti a ka u to kasam ka hi moi hana jong chu abona chu pul ha a hi pu in chipe na apul lo si chu chom kha zawa hi abul ge ya ti de hi tain abul ge ya hi tha apul tho tho a hi in august a transplant ka ki bola hi le november langa bo hi a tha ho hi all ola hung ki epan bo a hi in all ola hung ke pan chu to a hi chan hi a pha a bi ma hi in adang mi dang ho hun asam aga hi muya hi le gang chala hung ki do hin kya wang chu eki hi na ki dal haden ho jong chu hita abul ge gya agat ahung pul ja chu hung tha ke ja chu phan alu ne agas a transplant ka ki bol wanga chu tu chana yong hi chan si ase hi ne line chu teng le transplant ka ki bol masanga chu kasam hi zang a hi in ipiti tam kong ke transplant lo ahung ki apana tai kil di edo a zong yong zang talo tai mo mai te chu teng le AIIMS a kahung ki zen sunga hi thisan hi som segi ho ka ama hi kahung ki khai do kin en langa ka ki khai wang hi PRBC hi katam ki khai be ta po in langa atam hi SDP hi katam ki khai in langa chu ken yong SDP i pham yong kan he lo hin a hello yong yong mai the hin ga ki sele SDP hi akit khat na om SDP ki bol na dinga hi kit hi chi kit chu 8000 izan ham khat na hi ka chu aziu hi in hi cha pa na hi adonar pa a pa na chu ape na ki bol ti de hi jingin hi ta hi khatlanga hi kenula khat a helu no wa hi le khalanga hi khat a helu no wa hi le hi chilanga pa na thisan hung la a chu a platelet pa se khu hi chi pa se khu mun khana a koi do wa ating le a thisan adang ho chu chilang asu tu na wa chu ama ta sa le lut pai kit na hi in hi cha aga a bol na wa chu a platelet mi him khana chu a platelet ka se hi ala do wa a thisan adang pa hi ama ta sama ma chu ale khum pi u ti a hi in chuting la chi akibol ji dinga hi amma sanga yong sei thei hi be se lo tuni hi jingka amata achi wa hi le pungko ma sanga hi test khat ki bol ding a platelet ho hi a check diu cha chu a platelet ho hi a normal ra pi thei dinga hi le bo a pi thei ki de hi SDP akibol ti momong chu chu hi in direct nga a hinga a platelet momong ko kila do ko hin ating la chi chu ninga sungbo ki koi the hin ninga sunga chu idham kana anakila sa chu kaman man lo wale asiding ti na hitayo chu SDP kaga ki khai zidan chu kaga se hin chu teng le achaina dingin hi chi AIIMS a kong ki zena pana hospital muna a hin chu teng le in muna a hin thisan lama sum le pa ya ki thopi ho zo se na bon cha chung wa ka ki pa na thu ka hin phong kin chu teng le aban video langa hi ke hin I bol de ham ti ho dong hi ka he ji po in hi chu nong hon ka ki zen dan he no ma hi lo wa le
thil dang kibol di ho naga sei no ma omala comment hin sei win lang hi chi dung zu ya chu ken zong kahin bol ji de hin tuni ading in video hi chan chu hi ta in abula pa na achai chan ge hin ngai ho zo sin na bon cha chung wa ka ki pa e hi chan chu tan te